Funane Funeral Services e go tlwaelegileng e tlhanasela ka diphitlho pele ga bokhutlo ba bekeng eno ga ena tiro gotlhelele. Malapa ao a tlhokofaletsweng a ne a busetswa morago ka ntlha ya go kgaoga ga motlakase. Badiri ba tlhola ba dutse letsatsi lotlhe mo lefifing ka tsholofelo ya gore mabone a ka boa ba tla ba tswelela ka dithulaganyo tsa phitlho. Since the load shedding started, our business is stand still. We can't do anything. We can't request the death certificate. We can't do anything. We can't arrange anything. The families are so disturbed because they got the mandate to bear their loved ones. Le fa ba ditirelo phitlho ba thusana fa go tlhokegang teng, tirisano mmogo ya bona e akaretsang go tsamaisiwa ga ditopo e a tekateka. Ka fa go jelengwe metshenye kana di-generatora tse di fetlang motlakase le tsona ga di a ikanyega. With this on and off, your generator breaks down. For instance, the one that we're sitting at now, there was a problem. It broke down. Now, what does it do? So now there are bodies in there. There is no electricity, and the generator is broken down because of the on and off. Magagula o dirile boikuelo go puso go tla ka bonako ka leano le le ka rarabololang bothata jo ba motlakase. We're at stage what? Stage 6. If these stages go up, it means eventually we'll have a problem where there is no electricity at all, and this economy will collapse. Go kgaolwa go ga motlakase go mo legato la botlhano ka tsholofelo ya gore le ka fokolediwa go legato la bone ka moso.